Lokukhatsatako lamalanga ngilokungasebenzi kubantu labanyenti bakuleliviki kanti lokunye lokuhlasela live lokukhula kwelizinga lendlala nekungalingani. Umnotho wakuleliviki uchubeke njalo nekungenti kahle njengoba kulindzeleke ukuthi ukhule nga 1.9%. Nanoma ukhonile ukukhula hayi kangaka kulandzela iCovid-19 kunaloko bekulindzelekile, kepha vele kusesemnyama embili. Losathi setemnotho Dr. Iraj Abedian uthi tinkinga temnotho kumele tisombululwe ngekushesha. The more we delay the revival of the economy, which means more people are going to be unemployed, which means they are going to be dependent on government handouts. Ngekusho kwesikhungo lesibuko simo sendlala nekungalingani, umndeni lodla imbuya ngeluthi kumele ube nemali lemakhulu lasithupha ukuthi ukhone kuphila ngenyanga. Lokho kusho ukuthi lo 350 wemarandi losibonelo sahulumende awuneli vele. The 350 remains hugely inadequate. I mean, it's only 56% of the food poverty line of 624, which means with 350 people still can't afford the basic necessities, the food necessities to be able to survive on a monthly basis. So I think the immediate concern will be the extension of the SRD grant. Kusukela nga-2019 sikhulile sibalo sebantu labathola imali yesibonelo sahulumende. Le nombolo isuka ku-18 million kule minyaka lemithathu lendlule yakhuphuka yaya ku-20 million. Bosolati bathi kude simo sibe ngcono kumele uhulumende avule amathuba emisebenzi. Kusesenjalo losathi kude emisebenzi mamohati molophiane uthi lenye yale mali kumele ihlukaniswe kude ilekelele kufuleni umnotho wakulelive. Njengoba sikhula sidingo semali yesibonelo ukuthi kungadzinga ukuthi uhulumende yakhipha imali lenyenti, sekukhona ke labathi kubukisiswe kabanzi lutsaba lwensela ukuthi kumele yini ikhuliswe nobe cha.